इंग्लिश में बात करनी है, उर्दू पंजाबी में प्लीज आपकी मेहरबानी है, आप मौसम के हवाले से बात करें। I don't believe this. Yeah, I oh, don't believe this. oh, Who- yeah, oh, Who the hell are they? oh. This is a nice weather. लेकिन अपना पजामा दे के इंग्लिश बोलनी है ये पजामा इंग्लिश और है। जूती दे के इंग्लिश बोलनी है और अपना मुंह देख के इंग्लिश शुरू करनी है। I like this But weather. romantic weather is not your. और आप शर्ट देखे उस बंदे की, ये जिसने भी इंग्लिश बोली है उसकी शर्ट देखे, शर्ट के अंदर से बाजू देखे, उसकी शक्ल देखे, उसके नीचे ट्राउजर देखे, उसकी जूती देखे। What are you saying? I can't understand. I only English. Only English. ओए रे, But I understand. Your African country very good. Yes. You are West Indian. I really you like just hear name of Africa. You don't know quality of Africa. अच्छा अपनी जगह ते बैठ के इंग्लिश क्यों नहीं बोलता तू? Africa? Any problem? Oh, bro. No, any अच्छा वो जड़ा problem? वो एडी मर्फी टैप। Many rapper in my country. Please, one. Okay. No. But I like. सोलो Yeah. I am not happy your decision. I know you are not Okay. happy. I know your problem. Brother Faisal to say me Yeah. ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੈਕ ਵਾ। What? Jack. अच्छा ਮੈਂ ਗਿਆ 3-3 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਘੋਟਣਾ ਡੱਬਿਆ ਇੰਜ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। That. अरे That's- what a great English। But I very respect Mr. Danish. Your country, I very impress your song. Jumbulo, lo, Jumbulo. Oh yeah, Good qualities. You did not seen anything else after the songs. Yeah. You don't know. Sajjad Saab is Superman's Also. also. Ah. Cloth reading pick and drop. ये सहूलत मौजूद है। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆ। ਆਹੋ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। Umar says? Oh yeah, oh रे। Wow. My right arm's the very good-looking smartwatch. I keep watch. Mini bro, काटे हूँ. ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮੈਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਘੜੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘੜੀ ਬਣਾਈ। Wow, very nice. ਮਿੱਠਾ ਆਫਟਰ ਬਿਫੋਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਕ ਦਾ ਫਾਦਰ ਨਵਾਂ ਬੂ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਓਏ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਯਾਨੀ ਬੇਗੈਰਤ। ਗੈਰਤ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸਪੈਕਟ। No. ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯਾਨੀ ਬੇਗੈਰਤ। ਓਏ ਬਗੈਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਓਏ Why this? Kolaveri? ਓਕੇ ਓ